Prodavao je vilu jednu u Premanturi, gdje smo je krenuli prodavati za nekih, mislim da je bilo 850. Nakon određenog vremena on mene zove i kaže: Aljoša, svaki dan dobivam upite, agencije me ovom bombardiraju, to je navala na moju vilu. Mislim, ja sam znao šta se desilo, digao sam dron fotku, vidjeli ste točno gdje se nalazi ta kuća i desilo se da, naravno, agencije su ga izbombardirale da imaju kupca. I da smo došli do cijene od sad 850, ja mislim na 1.400.000. I sad jako teško tog čovjeka vratiti nazad, znate, kad imate 10 agencija koje su ga zbombardirale da imaju kupca, a ulovili su ga na foru, znate, mi imamo kupca, ja ne znam koliko je sad već 30 godina je prošlo, ja ne razumijem da prodavatelji nisu shvatili te naše trikove. Nazvao sam ga nakon 6 mjeseci, gospodin Marin, kako je vaš brod, jer pecate? I on naravno rekao: koji brod? Kaže: pa on je već počeo sanjariti, znači od onih 1.400.000 on si je već kupio ženi, djeci, sebi, to mu je bio životni san da si kupi brod. I naravno, čovjek je poludio, rekao od Kantosa i agencije i sve, jer šta, desilo se da smo ga doveli u zabludu da to vrijedi toliko, ali ne vrijedi to toliko. Tako da to je jedan od problema. Drugi problem je što se svi gledaju, većinom se svi gledaju njuškalo. A vi kad biste znali da u zadnjih 10 godina razlika između tražene cijene i prodajne cijene vam je 16%. A onda kad pogledate vani statistiku, da se ono što se oglasi da se proda 98% od onoga što se oglasi se proda. A kod nas nema, nažalost, te statistike. Ja sam nešto radio za par općina, ali tu dođemo na 30%, 40%, možda se dođe do statistike da se to proda.